250. 250. 250. A 250. 126. 126. A 125. 126. Osim, ako imate 125, onda predsjednica Narodne skupštine može da odlučujući glas. Da, planiram da izađem na glasanje i mislim da je to moja građanska dužnost. Zato što želim da se nešto promeni i nadam se da će se nešto promeniti. Izlazim na izbore zato što smatram da svako treba da iskoristi svoje pravo glasa. Planiram da bi uspjeli da pobedimo Vučića konačno, nakon 15 godina. Izbor da ja izaberem koja će sljedeća vlast da bude na čelu. Vlast naroda, odnosno da narod odlučuje, ali demokratski izbori bi bili izbori ne kakve mi imamo, nego fair. Za mene demokratija znači vladavina naroda i demokratski izbori znači fair izbori gde svako ima priliku da glasa za koga želi i kako želi. Davanje jednakog prava glasa svima i sposobnost da svi izađu i želja da svi izađu na izbor. Fair, bez prisile, nekorumpirani, da narod može zapravo sam da odlučuje, da se ne kradu izbori. Pa uglavnom sa interneta. Fakultet političkih nauka, a i na N1. Pa sa interneta uglavnom danas pratim, tako da uglavnom odatle. Generalno sa interneta.